Ikut cik lebih ikut spesialis kayu jati suti apa Kayu jati. kayu jati Jadi sampai tadi tuh spesial yang lain lo dah. itu spesialan lain Masih orang yang sama yang punya. iya kok Sapurnus Pirkus apa nama Furnitur. Itu bangkonya simak kato danga binyi betua. Menambule salewa masuk le dah. Anta ketujuh lo jati ku ambil le dah betua. ih bondo yai pakai kacau ya Pakai kacau dah. dan kok dapet lah itu antara ya Ayo jadi dua wak ayo nya dah betua. Iko mimbar adonya si ko jua dah. Iyo kalau ala barasaki ya awa besok kita buat masaji kadang kita buat masaji kadang-kadang kita latan kita balik kok kele Itu keceden supaya banyak dapat peti awak dah udah ceramah langsung betua. bapak caro dan menyeraman assalamualaikum monado Iya. dan pandai itu timajai sejuk kawajan Udah kaji udah tak tamat awak calik nalai lah dah. Dang ado je si ko dah. Ndak di Bukit Tinggi je ado jam gadang dah dah. Di Sapurnitur ko ado lo jam gadang betul. Itu kecil kan nadi den ikung larang balik lah ya Larang ko apa ke dah? maha Ndak lo maha-maha bana do dah betul. Terjangkau betul buat apa bana lah betul. itu nenan sakadang iko ke pia tu babuai nyote Babu wai nyo dah kiri do kanan betul. Itu kecil. Ai ko pasal lo cek beko dah. Awak cari lo nak lain dah. Urang mano ke dah beko kau. kan bangi awak nyokecen kau mencilok di urang ke aja tamuin urang apa tilu Kok kalau cilu awak sebalik ko ndak kata jinjang dah awak dah dah. tapi takon deh pangana kau deh kalau ndak berpiti kuat Lai lah cai nak lain. Iko ancak lo dah. Dang kan bagara ko lai iko ke namo kursi virgin Jati Virgin. tua Aku yo gaga dah Jati Virgin tu lai tahu arti udah. iya arti itu lah dan sekolahan taman SD di kau macam melelele kok virgin ndak tahu dan Virgin tu ndak jando dia dah perawan. Oh, kecil awak masuk ke dalam dah maka ancak dah dah. Yo, aku cari agu lo dan mami dia dah dah. Aku kalau iko ko dah. Iya, tadi lo so pancak urang. Iko namanya. aku apa nama ke Iko Jati DPR dah. yes urang DPR kok membalik Ndak harus urang DPR mabali dia dah. Asado piti angkui. ndak kado urang DPR di sabana iko kena dia membali kok deh ke antara kata lo di nyom membali urang DPR nah iya nah betul ya Namo Jati DPR dah betul. Asado piti awak tabali dia awak nada betul. kita jual mana jual ayam gitu dia Kali awak cari sadul dah. Aku dah iko nan paling recommended dah betul. Yo sabana mewah dah. Iko nah di namanya. siko dan dah jatuh tadi deh ya Iko namanya Springbed Jati Rapi Amat dah. yes Rapi Amat. Cak dah bapu akak keleda. Bapu akak keleda. Jadi jual awak ayo nyo dah. Di Sapurnitur ko lengkap segalo dah tu. Ndak batamu aja Rapi Amat dah. Kuisi batamu awak dah. apa nama kuisi dia Iko namanya Jati Rapi Amat. alai ko nanti kita jual pakai dia batang awak cari sado lo dah betul. Ndak jali dah awak deh. Ayo. Ndak ada orang bekunya ama coba orang ada betul. yo beko nyambi urang ndak dia kita tandai lu Kita tandai buat siko nama ama aye ba aye. Tua. Dan batamu Rapi Amat jo kuisi batamu awak dah betul. Ai ko dua. Ko aku mu apa nama ke dah. Ko iko mau ya saudari ya Iya soda buat apa lo dah iko namanya lemari apa nama ke? Pajangan udah ha. Mode boto aqua mode dah. onde ya kalau sempat lah di rumah kita letak ni kop ya dake ayo kesakete banyak minun ke ya Ndak minum dah. tu apa Iko lemari apa nama tadi kan? jangan dah Tua pajangan mode boto aqua mode dah. Mewah lo. Kalau iko awak bali dah. Ndak mangai hijau mata orang mencari kada dah betua. kita cari yang lain Awak cari nak lain lu dah. tapi takut nanti ada nan sesuai Spesial Jati si Koda di Sapurnitur yang beralamat di Ayaji pasar babelok tarik katapan. Apiti abi badan tak elok. Mari itu sama nak makan Hayu udah makan je suruh gadang apa awi udah.
Makan je pangan udah. Yu anca. Ya. Apa je lai? Ini nah sampai tidur. Siko lalu dah. Dan kok jadi mah bali sopai. Kok udah lalu di bawah biarlah den di ate nak salah deh. Kurang aja kau lah dia. Ndak bagaga deh pia. Furnitur keda. Ndak bagaga deh pia. Ndak ada cerita nak kadi ceriton di siko sado mah pia. Siko sado dah. Wah tampik kacau bakacau. Dan kalau lah babali kok ke iko masuk ke pia. Masuk sado dah. Ndak paralu kau dah lay. Nah biarlah iko ganti kau lay. Tu yang kecen ka kau. Awak caliak lo di sini le dah. Onda ya ida tampek babua ya ado je dah. Yo canggih-canggih furnitur yang beralamat di Ayaji kau dah. Bahannya jadi. Kalau sempat kita babuai di sikole tekana di kau pia. Atua Lagu tika bigam dia. abi gigi tinggal kakaman. Dah nggak kabar dah di furnitur Ayaji kau dah. Cash bisa aja. Kredit bisa aja. Kalau nak cukup piti kita kredit. Kita kredit dah nak jale dah Dah awak dah. jale. Kita tanya kau gang punyonya ke dah. Assalamualaikum. Ayo ancak di siko di furnitur kena wetu. Ya. Anak punya ke? Iyo. Masya Allah yo ancak glowing sado. Atakana dia apa nak ah? Iya, Bang. Nah, kalau kio kalau nak cukup piti apa le boleh kredit. Di situ bisa cash, bisa kredit. Oh bisa kredit, membayar per bulan. Membayar per bulan. Mudah-mudahan batalu ya apa. Apa je wah talu le dah. Ayam Jadi tambah aja talu dah tu le. kurang aja. Oh ayam. Ayo ayam, asa meniti talu pia tajua tu dia. Iya, baisi taruh sangka apa kau mah? Uncang. Uncang kau lima. tua. Apa itu kejadian? Aku apa cari? Itulah. Apa aja? Kami lah tiba di siko kok nak ade Dede lagi ketujuh, lapanya kalau apa? dede dah apa nak diambil dah betul. Ancak-ancak siko dah. Iku apa nama? Iko matras kanguru sama Matras lipannya kanguru. loh. Kanguru. Ya, kok sasetnya mereknya kanguru. Kanguru. Oh, jojo masra apa lipannya kanguru. Iya. Ya ya ancak kau mati ya. Tapi ancak tadi tiba doyoi nak tabador. Badan beko Itu mah. ngabah lu udah payah di mana gan beko badan udah 80 ton bagi. Kurang aja kecek kau. Kota puso Ku kan. apa namo kena? Di kona nancak bana. Kuancak dah. Merek Ocean Fiesta. Ocean Fiesta. Apa cara menyebut Oh, dah? saya Ocean Fiesta. Ocean Fiesta tu dah. Ocean Testa itu ah. Iko kontan berapa ke? Iko kontan 2,5. 2,5 juta. Enggak dapet 3 deh. Aku li tiga. Capek mana? Dapet mana? Nah, dia udah betong dah. Deh, dan tamat kuliah deh kau. Ndak le pandai metong. Murah le dah. Murah le. Jadi kaya yo dah kamalaga awak le dah. Betul di furnitur ke dah. Ayo. Dona abak kepiang, Ah. bisiko bisa kredit tanpa uang mungko. Tanpa uang mungkin dah. Bisa. Bisa. Astagfirullah. Boleh dah. Kita borong aja le pia. Tanpa DP. Iya, lu ada. Biarlah kayak kita kece orang gak banyak juga piti awak kakala juga orang nambah piti-piti dia pia. Yo baki le Set jati, cancak ya. kamar set jati ancak-ancak je. Yang makan cancak ya. Yo lah Oi kami meja saja makan tadi yo satu. ancak-ancak ya. Iko memang dari kayu jati ya sado kayu kena. jati. Jepara asli. mana dari Jawa. Masya Allah. Itu yang kece engkau kau. Kau bongkar kecil Wah, kau. bongkar tunggu si kau enak yo. Amak bongkar keciu amak lu betul. Di cahaya furnitur cik le tadi. Di Safurnitur. Safurnitur. Ya. Tua. Nah, itu safurnitur yang di Pungasan. Itu Pungasan. sama sih orang punya omong. Oh, sama berarti ada dua cabang deh. Dua cabang dah. Tiga cabang. Jangan pangana udah aja nambah cabang. Hah, kece kau iku manci kan. Iku manci ada nambah cabang dah dah. Ada Tunggu si kau nak kami japui piti ku malu. Kak, Tua. abah jual talu abah lo ya. Mengapa lo talu dah baju? Talu ayam. Tahu kau tangan lah cerita deh, Yen. Sampai udah mengecek. Kami ya japui piti pulang lu nak. Ya, kami ya Furnitur kau yo ancak-ancak. ndak bakalan ndak dapet di cerita ndek. Mati-mati lampu semanci bapak. Bapak caro akal lagi. Male dan atau pulang dia. Mati lah. Enggak ada cak. Nampak kecantikan wajah dan beko kalau lampu sen udah mati deh.